Nisha han taumaun cynnychig di MacLoingsich jalbasach ile. Agus ha mi tálachte fáilte a chud Liam Lynch, a ha tín a chéliorm. Nisha Liam MacLoingsich mar a Gaelic ha bigin fistrich acam seo mit the yin. Sauna dun farlain a ha vorhús, get a ha fyrachanish an Glaschu, call the rita chéle Chris, agus the 50chen. Agus ha net Glaschu classicach on an orchestra. Curson a hannicu chun the Gaelic. Aoigh acam an chànan is cànan. Agus fhaicinn Gaelic riamh chimichail orm, ha rúpic Gaelic agus Gaeilge ag a-muigh. Mar sin chomhail mé fachán na gad nuair a bhaid mé óg. Nuair a bhaid mé nabhaíne, fhaicinn nara orm nach raibh tuigse acam in an bheantain, nó in an áite, nó fìos an chomasach na henne seo ra. Jim príomh gáid an san de dúnsachu Gaelic. Thos mé bhfuil Duolingo agus an nuair sin thosaigh mé clasach an Aoigh, I Loine, a bharacéir sin raibh mé cursach an garit le somaróstic, I Loine agus an Larach, a ré an san an sciánach agus sin a-mach. Agus an roi no bheile fyrist the youth rutan socialta I dhéanamh tra bhí na Gaelic. Ha tóir hachas is ná an Glasgow. Mar exemplar ag an lochran an páirtic, gach seachcin bhí tachas is an fìor bha ag an CCA sráit saoghal, gach níos crútha leis an skipa ceòl is crack, agus ha iad díadach scanneom. Agus ha isgafal dríach go más áirichte, ac a tîn, a nín sé gain bicin fyna sin? Wel, sé neaciú le hanam. Ha mi na míle chlasagach, agus ó sé clúchad ar viola hanam cúideach. Ha mi na más an an tóir ifar jórsachan de gúpa chiúr, a bharach ceòl solo, ceòl úneach, agus ceòl chámar, bí mi cúideach a clúch le imimeach de for orchestram. Agus Jay an fachgolf no an first Gaelic I Charlotte. Saun rút a rúk an cat an cúlan. Díadach sgas go bhfuil cat agus cúlan ann. Is déile I dhéirich tú. Well, taflet go mór, Liam. Agus clúine sin barach fa Liam an ceann Gàidhlig na a bhisa I rás cádarm. Ha Liam rás cádarm in isise. Agus Liam chódar sin calamisid a brí mion tachartas ínteineach an cóla te héin riamh muguthúch. Cha chóla mé dhéana riamh. Nisise sé cuireann móra cusped a phrógram seo, agus bíosa a clúich ag cuireann móra íte. Bí mé a clúch ag tachartas mar Celtic Connections, nó Féis International Gnéichin, agus Cymru cans to the proms, sa Gaelic. The proms. Na proms. Na promichin? Cwyw, na promichin awn yn London gwydioch. Ma gyda'r. Cwrdd a orchestra yn, an sa byw y clwych? Mae'r ystryca bu mi y clwch leis an orchestra National Regal na Halapa, agus leis an orchestra Symphony BBC na Halapa gwydioch. Agus Jane Thatcher is mó an san do chlwychw y ddiaf? Chlwych mi awn an hydro an Glaschu, agus Murrayfield an Donation, agus Tala Regal Albert awn yn London Cwjoch. Agus seo mi ein a bhí clwych na fíle, jo, cymru a hósi hiw? Hósich mi nuair bha mi 3 bliana díag hús, agus nuair bha mi 5 bliana díag, chaimig an Academy Regal Ceòl Drama na Halapa, gach de saharne. Sé Conservatoire Regal na Halapa haunanis, a fysam joy, ha mi chwsiensin. Ceinacam sa un nuair a sé sin a bhewn gydiach. Chord ar ym sa gymor, agus a farach ceòl clasagach fa wy fôr ac am an ceòl tradition ta cwjoch. Agus chaimi awn lan únia sy'n céim orymach ac am. Glíomh. Agus an rá cuireann hiú tachartas
sóirichte a ghlach dara agus a chud mian na daon sin a bhí na do chluichetar proficiente. Chynnig mi an ílar lei Anthony Marwood a clúch an darna concerto Prokofiev leis an Orchestra Symphony BBC na Halapa an piars ní ra mi díirech an íle atáiseach thug sin bua mhór orm. A bhíú ítear a chluichan an cuideigin Gaelic? Uadan a déanamh project an le ceòl Gaelic is barstach Gaelic mar exemplar strúlik, call a rútsa joy ag a géimechan a choláis agus project Ashik colorí Marianne na Cúrig agus an nuas dú. Agus Jane Hammerson a ha acat, lid a chuid Gaelic agus lid a chuid ciúl. Bhíon díadach chotálaigte a bhí chomasach ar Gaelic na smócha clachtag san ópar san ánirteach. Ha me go gach sydd agus lecht lid a chuid Gaelic agus cuideach lid a chuid ciúl.